سلام علیکم. علیکم سلام اکرم. خطا معرفی میکردی. امی گیمسی. چه خیلی برادر. شکرانه الله ساز. امی گیمسی برای подписчикای ما اگر کسی ندونه میرسونم که چیه چند карата اشتراکچی مشاوره در رپتیجی یا دو بطل دیگه شم ما داوری کردگیم. مقصد ای اومدن با اوفیسی майдони батл امی وظیفه اندنا قبول کردن. اندن هم را قبول کنیم بریم قطعش بطل کنیم. خیلی اشی با بطل نکردم. مقصد کسی دیدگی نیسته یا که کسی نو دیدسته هم آدم میگم که اندن یکم آدمی که وظیفه مکس 98 قبول کرده بود هوای بچه نه که با گفته بود که اگر مکس 98 قبول نکنه مثال کسی خواهش داره بیاد قبول کنه. امی کمسی اومد که وظیفه اندینا قبول کنه. امیک برادر خواهشی подписчикای کانال майдони батл همیه که کسی که میبیه و اوقا اولی نمیشنوسن تو نه مقصد ای سببی که اولی کسی را ساز نمیشنوسن مهارتشا نشان تیا ده همی وظیف میتیا یا که وظیف قبول میکنه ده همی جا کمی ای مهارتش نشان تیا و مقصد подписчикا بدونن که چی را انتظار شوند. چند تا اوجایی که من میدونم خودت بسیارتر ذوق با فریستایل داری چی میشید که برای مخلصانی یا که подписчикای کانال майдони батл یا 4 مصر یا 8 مصر فریستایل میزدی مثلا майдони батл هم برای ختام هم میشه. سلام علیکم подписчикای اکای الون یا ماشین خطی اومده سودن داشت 4 تا بالون اومدیم در اومدیم اینجا آفیس انا که سپرنیکمون هم میگیریم میکنیم فیس از اینجا ما میگیریم میکنیم سخن کدوم خطیمه بطل در اومدگه و همش پیتوخن مردک باشی بیاد در پیشم گبزه مردکی کنیکو بیا قبزه ویزفتا قبول میکنم این ده این مردک کارو چینم خیلی گب نسته یک تا چیشید سنزوره شید اورا تید میکنیم رنگی چیز مونند با شناپس کدم تا خیال میکنم مخلصی شناپسی. اوه اما اکای شناپس هم مشاوره بسیار ریسپیک روی کدگی های آلی با نصیب باشه قطعش فیل دارم هم کار برون من شبه قطعش فیل دارم هم باید چیز دیگه مثال آزی من کم ترخلی گفتی همون گپا شوگن دمه غلطیم این علامت یه چیه که همون یه چیزی باید همون را ما بزنم خیلی باید ایزا و شرم ایرون میپرم خیلی کدام دیگه باشه آدم مشاوره نگاه کنید چه خیلی کدگیم که همون آدم اومدگی تو آخیر خندیدگی هم کده چی نم خیلی گب نیست. یه چیزا فهمیدنیم که اگر مثال ما بطلی ترکتی اندین تشکیل کنیم بگیم مقصد فریستایل میزنی یا که با تیاری میوی؟ تیاری میبینیم تیاری کتی ها؟ مقصد میدونیا بطلتون ورسوس میشه به مینوس مقصد ای اکاپلا یا که ورسوس کردن بطل بینی بچه‌ای که نو صحنه بطل برآمده‌اند مقصد ای خالی کردن талантои нав дарёфт кардан баъд стили батла дар тоҷикистон ай минус ба версус баровардан мақсад шуморо ба ҳамин чиз калон карданем мода натурални батлер тайёр карданем батли ба минус чӣ хеле ки мисол бисёриҳо дар тоҷикистон хоҳишманди батли ба минусанд асос батл ба минус намешавад ва дига чӣ ном мегира агар ба минус ки шава асоса батл бе минус бояд шава. барои мо мехоҳем ки батлерои
версус батлер тайёр кунем ай шумо ва бисёр орзу умеду нияти калон дорем нисбати бачаҳое ки нав даҳами соҳа ҳастанд қадам мондестанд. хулоса як бор дигар раҳмат барои омадан, барои визифи НДН қабул кардан. хай интизор мешем видео меброя НДН қабул куна мебинем ва қабул мекуна кӯшиш мекунем ки ба наздиктарин вақт батли шуморо бимонем. ба подписчикои канали мо чӣ гуфтем? подписчикои канали Элен, акай Элен беҳтарин канал рости гап чизе дар ҳамин каналиш пахтаги ҳамаша тамошо кардагиам. Бидурем подписатсия кунен, колокольчика бижиқен дар навизифои мо шумо дар мерава тамошо мекунем, батло меброя. бо ништияги баъд зудтар мешавад. батл фақат дар ҳамин канал дастрас карда метавонед. чӣ хеле медонед ки дар Тоҷикистон дига ягон ҷӯшда батл намешавад, на дар FTG, на дар клуб, дар ягон ҷӯш. фақат ҳамин канали акай Элонда майдони батл гап нест. раҳмат, камтарак ислоҳот мекунам. канали манестаиву и мақсад канал барои ҳамаи батлерову мухлисои батле. саломат бошӣ бародар.